Okay, reka turebe uko twakora triangle. Triangle no kuvuga ngo ifite sides eshatu. Then it will be 360 divided by 3 tugenda tubona ko angle yacu iraba ifite 120 degrees. We go forward 100, right 120. So ubwo kubera ari any side imwe, kubera ari sides eshatu duplicatinga inshuro eshatu, umurongo wa kabiri n'umurongo wa gatatu. Abonye byakunze, then kadukoresha repeat command. Hano no kuvuga ngo okay, forward turongera tuyigire wenda 150 uburebure bwa side ya angle yacu ni ya yindi, ni ya writing, ni ya 120 degrees. Yagize tu repeating ari, so sides zacu ni eshatu. Dite okay, reka du cleaning no turebe uko ingana triangle yacu ni kuri ingana. So muri make ni biriya kuri triangle.